قلی زدیا قلی دلوته اروپی مخب خدا و ویتوا هون بهوارا چای شنگاله و چین خدا زارو که ما کره قیچام تین مهمنه فلپی واندن بارز و عیال و دنگی بانگ و هوارین کردین ازدی برای گشتی نواندین بریارساس ین جیهانه پشتی نزیک بونا در بازبونا ساله که بسر کارسات شنگاله هنده بهیستن. لید ساخت کرنا یکمین سال وگراوی روژا او بفرمان بلیو دکن و دخوازن داوی هیرشا لسر هف باورین وانبه ناوند ریخراو مال و سازین کردین ازدی لآلمانیا مینا گلک ولاتن دن یک دنگ و هف بیرنینن. الگله جیا چه به باشتره از وسط بینم چمکی چقا مال جی ازدی هنکولی چه به در دوراوی جواکا دوره پی آگاهدار دبه و بگشتی ملت به حساله کوت آل سیاسی و کو هرن تف بهوره لجی کی چیکن و ملت دعوتی وری بکن چما اف چه نابه از ویجی وک جواکا کرد ام دبینن دجمنی جواکا کردا زیدنه و جواکا کردا ناف خودجی پرچه پرچه yani مخابن ام وید بینن دلی مبود ایشه وکه ازدی و جواکا ازدی جی پرچاک جوانه جواکا کردی یا یک نگرتی بویا سدم که کردین ازدی جی بسر پارتی و ایدولوژی و ریبازن هزری دابش ببن و هر یک جوان خواب پارێزەرên mafên bawermendên êzidiyatiyê dizanin û piranî jî yek helwestin li gel Kurdbûn û girêdana bi Kurdistanê. Hinde layan dijminê Kurdawariya serwan layana kar kiriye ku wisa kirine hevnegirtinek et navbeyna wan mal û komalê roşenbîrî Kurdî de hebit û hine layan jî ser berjiwendiya hizbiya berteng jî çin xwenadin elgelê ku dû ji bo saxkirina vê bîroweriyê. Em wek bingehê laliş el peyro programê me ser bîr û hizrê netewayatiya resenya Kurdî çin ser vê êkê jî em vê bîroweriya xemgîn li dûyî heyva heştê saxkin ava bingehê laliş ê Bielefeld ew jî wek rêzgirtinek bo wan hemî şehîdên şingal û karîseta serê şingal û hemî Kurdistanê de jî hatî. Di her sê rojên destpêkên mehatabaxê da bi kûr û civînên matemînî û xwepêşandan û komvebûnên li nêzik avahiyên perleman û hikûmetan sê heşt gunahê ji bîr kirin dehê sax kirin. Di yekemîn sal roja karasata şingarê da Kurd li welatên dunyayê dixwazin bayekê din bi ser evê bûyerê da berdin û careka din biçine ser caddeyan û qaddeyên bajêrên mezinên van welatan û bala xelkî bû ser evê bûyerê bikêşin. Lê hinên din li hemberî wan dixwazin evê rojê bi hêminî û bêdengî sax bikin. Zinaşîn û Rûdaw